أعاذنا الله من إبليس وجنوده. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. أنا الله أرى إني أما يهون كجيتانا بلوى الله. ألف لام را أنا الله أرى. ألف لام ميم أنا الله أعلم. ألف لام ميم صاد أنا الله أعلم وأفصل. نو يميل إيه نيتو منجو أدرسونه. تلك ياتي النزه آيات الكتاب. آيات من الكتاب ناتشو تكتاب هونو آيات الحكيم. أي المحكم حكم تتأنى من دم جبا فراجي هنا. أكان للناس. لا سوتش يجبا لا يجب. عجبا. ما دينك يستهزئ هون. عن أوحينا. وحي بما وردت. إلى رجل. وجه سوية منهم منهم. تساتو وجه هنا سوية وحي. بما وردت المجرم يجبا لا يجبا. أن أنذر الناس. سوتنا أسفرارا بمال. وبشر الذين. እነዛን ሰዎች አውራቸው آمنوا. ያመኑ ሰዎች አስደሳቸው أن لهم. እናንተ አላችሁ ብለህ قدم صدق. የእጅ ሆነ ላፊ አላቸው ብለህ አበሽራቸው በማለት ነው። ካነ ልናሲ አጀበን አን አውሐይና ቢኢሓኢና ዋህይ በማውረዳችን አላ ረጁልን ሚንሁም ተሳቸው በሆነ ይሄ የትም የሆነ ተውስጣችን እንደምን ብለው እኮ ነው። አካንና ሲገባሉ አጀበን استهزاء የሆነ መደነቅ አን አውሐይና ቢኢሓኢና አላ ረጁልን አዩን አላ ነዋራ ምንድን ዋዲያማ ጀነት አላችሁ ብሎ እናስደሳ የሆነን ሰው በሆነ ሰውዬ ዋህይ በማውረዳችን መገረም መደነቅ ይገባል አይገባም? عند ربهم. ጌታቸው ዘንድ قال الكافرون. እነዛ ካዲያን የሆኑ ሰዎች ብለዋል። إن هذا. ይሄ لساحر مبين. ለሳሂሩን ደጋሚ ነው ሙቢን በይን የሆነ ደጋሚነቱ። إن ربكم الله. ጌታችሁ አላህ ነው። الذي. ያ ጌታ خلق السماوات والأرض. على غير مثال سابق مريم السماين يخلق يهون. في 6 أيام. في بسدست قان قادر. ثم استوى. يتقطع يهون ነው እስቲ وأيلق به. على العرش. በኑር አልጋው ላይ يدبر الأمر. استوى يدبر الأمر ትእዛዝን የሚደብር ሲሆን ما من شفيع. አንዱ እንኳን አስታራቂ የለም إلا من بعد إذنه. ፍቃድ ታደረገ በኋላ ቢሆን እንጂ። ذلكم الله. ያችሁ አላህ ነው ربكم. አሳማሪያችሁ የሆነ فاعبدوه. እንዲህ ያለውን ጌታ ተገዙ። أفلا تذكرون. አትገነዘቡም ተገንዘቡ ብለዋል። إليه مرجعكم. ኢለላህ ወደ አላህ ነው መመለሻችሁ። جميعا. ትብትብ ያላችሁ وعد الله. وعد الله وعدنا الله ረጋ መግባት ረጋ ገብቷል። ይሄ وعد الله እንዲያለ ነው። ይሄ አላህ ረጋ ነው የሚሉት حقا. وحقه حقا አስብቱት። إنه. አላህ يبدأ الخلق. خلقን ጀማሪ የሆነ ነው። ثم يعيد. ከዛ ይመልሰዋል بالبعث. ليجزي الذين آمنوا. እነዛን ያመኑ ሰዎች ሊመነዳ وعملوا አነ الصالحات. በጎ የሰሩን بالقسط. በቀጥታ والذين كفروا. እነዛ የካዱ لهم. ለሳቸው شراب. መጠጥ አላቸው من حميم. ተኳሳ የሆነ وعذاب أليم. አሳማሚ የሆነ ቅጣት አለባቸው። بما كانوا يكفرون. የሚክዱ በመሆናቸው የሚሰትሩ በመሆናቸው ውለታው هو الذي. ጌታ ማለት ያ ነው። جعل الشمس. ፀሐይን ያደረገ ضياء. ብራት ያደረገ والقمر. ጨረቃን نورا. ኑር ያደረገ የሚያንበገቡግ ዲያ ዛቱ የሚያበራ ሲሆን ነው። ኑር ተሌላ ሙክተሲብ ነው ማለት ነው። وقدره. የቀነጠበው منازل. 28 መንዚል አድርጎ لتعلموا. ልታውቁ عدد السنين. የዓመቱን ቁጥርና والحساب. የወርና የስምንት ቀንን ይላሉ ወይ ማንንም ሂሳብ ማለት ነበር። የወርና የስምንት ቀንን እንደ ሰው ገጥሟል። خلق الله. አላህ አልኸለቀም ذلك. ይሄን ሁላ إلا بالحق. አንድነቱ ቻይነቱ ሹመቱ ሊታወቅ ለሐቅ ነገር እንጂ يفصل الآيات. አያትን የሚያበይን የሆነ ነው። لقوم يعلمون. እና ቁል ሆኑ ሰው የከሱም ለአንهم المنتفعون. إن في اختلاف الليل. والنهار والنهار. ቀንና ሌሊት በመናጋቱ وما خلق الله. አላህ በኸለቀው في السماوات والأرض. በመሬት በሰማይ የኸለቀ በሆነው لآيات. ለአንድነቱ ለቻይነቱ ለሹመቱ ምልክት አለበት። لقوم يتقون. የሚጠበቁ ለሆኑ ሰው የከሱም ለአንهم المنتفعون. إن الذين. እነዛ لا يرجون. የማይፈሩ የማይከጅሉ لقاء. እኛ ጋራ በኸይር መገናኘትን የማይከጅሉ ወይ መገናኘትን የማይፈሩ
ورضوا يودوا بالحياة الدنيا بدنيا نور يودوا واطمأنوا بها بدنيا نور يترقاقوا والذين هم النزا سوى النزا يهونوا عن آياتنا عن الإيمان بآياتنا غافلون يزنقوا يهونوا أولئك إن هذا تسوى مأواهم مقامات ساتنا بما كانوا يكسبون بسرج بنبروا سراج السبب إن الذين آمنوا النزا يأمنوا وعملوا عملوا الصالحات بقوا يسروا يهديهم ربهم جتاቸው ይመራቸዋል በኢማናቸው ሰበብ تجري ጀናትን አለዚህ ተጅሪ የሚፈስባት ተሆን من تحتهم الأنهار من تحت قصورهم الأنهار አራት ፈሳሽ የምትፈስ ስትወይ من تحت قصورهم جنات النعيم መጣቀሚያ በሆነች አታካ دعواهم መላመኛቸው فيها በጀነት سبحانك اللهم ሱብሃነከ ጥራትህን እንቋጥራለን اللهم يا الله አንተ ጌታዬ ማለት ይሆናል ዳዕዋህም ስጡና አንጡን ለማለት وتحيتهم መላላቂያቸው ስበሳቸው ወይታ አላህ ዘንድ መላቂያቸው فيها በጀነት سلام አሰላሙ አለይኩም አለይኩም ሰላም ነው وآخر دعواهم የመላመኛቸው መጨረሻ ማዲያንሱ ሲሉ أن الحمد አይ الحمد ውዳሴ ለአላህ ነው ማለት ነው رب العالمين يعلمه الله ጌታ የሆነ ይሄውት እንግዲህ አንጡ ሲሉ ሱብሃነከ اللهم ይላሉ አንሱ ሲሉ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ይላሉ ይሄንን መካፈቻና ማለ ሌላ ነገር غير المقصود ያረውት መቅሱዱን ነገር ይሄማ አይደለም እንግዲያ በዲያዋሁም ማለት የኢባዳቸው መጀመሪያ ማለት سبحانك اللهم واخر دعواهم የኢባዳቸው መጨረሻ አልহামዱሊላህ የሆነ ማለት ነው ولو يعجل الله للناس ለሰዎች ባጣደፈ الشر እርግማንን استعجالهم እንደሚያጣድፍ بالخير በጎ ነገር لقضي إليهم ወደሳቸው ይፈረን ነበር أجلهم ግዛታቸው ማለቁ አወት እንግዲህ እና ሰዎች ጥፋተኞች አለቀጥ ያጠፉ ጊዜ ጠበቅ አርገው አስረዋቸዋል ሰይዳችን አንቋረሩ ተንጫጩ ጊዜ እመቼ ሰውዲ አላረጉላቸው ጠብ ብሎ ሄደዋል ማን የፈታቸው አላህ እጁን ይስበረውና አልነብያት መቼም የነብዩ ቃል ተخلف አይሆንም ብለው ጀይበ ይቆመጣል ብለው እንዲሃል ያው ተخلف ተخلፉ ቀርቶ አይደለም የነብዩ ዱዓ ቃስ ብሎ ነውና ምን ወለው يعجل الله للناس الشر ገማንን استجالهم እንደሚያቻኩል بالخير መርቃኑን ለቁጂ ኢለይሂም ወደሳቸው ያልቅ ነበር ይሞላ ነበር አጀሉም ጊዜያቸው فنذر الذين እነዛን ሰዎች እንተዋለን لا يرجون የማይፈሩ ወይ የማይከጅሉ لقاء እኛ ጋራ በኸይር መገናኘትን የማይከጅሉ ወይ በእኛ ጋር መገናኘትን ዱንያ ሆኖ የማይፈሩ طغيانهم በጥሜታቸው يعمهون የሚዋሉ ሲሆኑ ጥሜት ላይ ያለ ሰው መዋለል ነው እንጂ فإذا مس الإنسان ሰውየውን የነካ ጊዜ الضر ጉዳት دعانا ይለምነናል بجنبه በጎኑ ሆኖ أو ወይ قاعدا ቆሞ أو قائما አውቃ እጀን ተቀምጦ ወይ አውቃ ወይ ቆሞ فلما كشفنا عنه ضره ጉዳቱን የገለጥንለት ጊዜ ወይ ሽጋር ነው ወይ ህመም ነው مر ሷለ ይሆናል كأن لم يدعنا ቁርጥ እንዳለመነን የሆነ إلى ضر ኢላ ከሽፊ ዱሪን ጉዳቱ ወደ መግለጥ ያለመነን مسه የነካው የሆነ كذلك እንደ ሀምሳያ زين ተሸልሟል للمسرفين ቢካላፊ ለሆኑ ሰዎች ما كانوا يعملون የሚሰሩት የሆነው ክፉ ስራ ولقد أهلكنا القرون أهل القرون ولقد أهلكنا بونة أطفال القرون أهل القرون يوراتن بالتبيتوت من قبلكم كنانت بستفت عدنا سمو لما ظلموا يكفروا بذي وجاءتهم متاچو نبر رسلهم ملاكتنياچو بالبينات وجان يزو وما كانوا ليؤمنوا የሚያምኑ አልሆኑም እንጂ كذلك እንደ ሀምሳያ نجزي القوم المجرمين ታዲያ የሆኑ ሰዎች እንዲህ ያለን ጀዛ እንጀዛለን ማጥፋት ነውና ثم جعلناكم አደረግናችሁ خلائف መተኮ في الأرض በመሬት من بعدهم እነዛ ተጠፉ በኋላ لننظر ልናይ كيف እናንተ تعملون እንደምትሰሩት وإذا تتلى عليهم በታቸው ተቀራ ጊዜ آياتنا አንቀጣችን بينات ዋዴ ስትሆን قال الذين እነዛ ሰዎች አሉ لا يرجون የማይፈሩ የማይከጅሉ እኛ لقاء ጋር በኸይር መገናኘትን የማይከጅሉ ወይ አላህ ጋር መገናኘትን የማይፈሩ
أمتى القرآن قرآن نسانتا غير تبدأ هذا تهي قرآن ليلا أو بدله ويلوط أو سمي الله إن المجت موتته ما جت مولوته قل ولا فلاش ما يكون لي أجباني أن أبدله للوط أو زنده من تلقاء نفسي تنفس الجهات إن أتبع على الكتل إلا ما يوحى إلي وجنا من ورد بني ننجي إني أنا أخاف فلا له إن عصيت ربي يخلفك بهن عذاب يوم عظيم بتوه هنا كان كتار قل لو شاء الله قل بلا شاء الله شتبنا بالمامناتهن ما تلوته أنت عدم تلاوتي على مقراتين شتبنا برك أروال نبرم ولا أدراكم ولا أدريكم به ولا أعلمكم به ولا أدراكم الله ይህንን ብሏል እሳቸው እንዲያው አሳውቃችሁ አልነበረም ወላ ኡድሪኩም እንዳለ ነው የሚፈስሩት ወላ አድራኩም الله አላህ ያሳውቃችሁ አልነበረም فقد لبثت ተቀምጬ የለም እናንተ ውስጥ عمرا ብዙን ዓመት 40 ዓመት من قبله እናንተን ታላስገነዝበት أفلا تعقلون አታውቁመት አላህ ለመሆኑ